kisah saboh riwayat, kisah barotat di Aceh Raya, lam karu Aceh timungon barat di Sabah tempat nuno cari kerah nasi doane di mosi lam jut saat tuangan poma ditanyong ba ama ayah jinopat dilon rindu tat kena rupa. Tong hudip mepat alamat ulun jak sedot awat keraya nyoka meninggai mepat kejirat ulun jak siat lun baca doa di poma dan di ayah lun jatuh ngupah lun bibu gada kanasib danyo kenda ba Allah hadapi susah tetap lun sabar. Nyo kaji